ma puissance, cela peut tient passer votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France, à l'ennemi je ne tends pas la main. À Dragi gledalci, dobroveče. Vi gledate 14. po redu emisiju Pariz, Beograd, Moskva. Ovoga puta specijalnu emisiju koju možemo da nazovemo Ljubljana, Beograd, Moskva, jer imamo specijalnog gosta koji je došao iz Slovenije da priča o našoj zajedničkoj drami i da nam da podršku. Mi smo prošlog puta govorili o jednom velikom problemu koji potresa čitavu Evropu, a vi znate da govorimo istinu o Evropi, jer smo zapravo većina nas koji ovde učestvuje i ranije u emisijama, mi smo povratnici iz te Evrope. Dakle, mi smo odavno u Uniji, bez obzira što se Srbija trudi sada da trči u Uniju, mi smo u njoj davno i govorimo istinu i samo istinu. Počeli smo priču o velikom zlu prodaje ljudi, a posebno prodaje dece i o novoj fašističkoj inkvizicijskoj metodi koja se zove Barnevernet. Gledali ste našu emisiju prethodnu broj 13 koja je zatresla čitavu Srbiju i region, znači Balkan i naravno mnogo dalje od Balkana. Čitava naša dijaspora je u ovo uključena i danas nastavljamo na tu temu sa svedočenjem. Znači idemo direktno u srž problema, bez igranja menueta, idemo tamo gde je najgore, gde najviše boli, govorimo istinu. Počet ćemo o tome kako je to zlo, zašto se to sada radi, kakva je to trgovina, koji su to lanci i govorit ćemo kako to izgleda ovde u Srbiji, na Balkanu, šta se dešava u Sloveniji, u Americi, Francuskoj, Italiji, jer samo tako možemo da rešimo taj problem. Krećemo odmah bez velikih uvoda i prvo hvala našem gostu koga predstavljamo, a vi ćete vidjeti na ekranu potpis svih nas. Franci Donko je poznati novinar i aktivista iz Ljubljane. On je došao upravo sada u Beograd, pre 10 minuta je stigao i mi mu želimo dobrodošlicu jer mi smo ovde internacionalna priča, pošto smo shvatili da ovaj problem ne može da se reši samo u Srbiji, nažalost. Dobroveče, Franci. Hvala i vama na gostoprimstvu. Evo, mi govorimo, ne treba da govorimo engleski, vidite da se svi razumemo i ponovo ćemo se mi svi razumeti, ali ajde da vas ne predstavljam sada, kad dobijete reč, svi gledalci vide vaše potpise. Franci, ajde pođemo sa tobom. Kako taj problem izgleda u Sloveniji? Znači, mi imamo jedan novi fašizam koji se ogleda u institucionalnom fašizmu. Sad kad me ljudi pitaju u Srbiji kakva su to kidnapovanja dece, koji to kriminalci rade, ja kažem državni kriminalci. Sad su bili pojedinci. Sad su države u tome upletene. Ti mafijaški krugovi postoje u celoj Evropi, ali ja sam svedočila da u Francuskoj ih brzo hvataju, brzo sude, u drugim zemljama ne znam jer ja sam povratnik iz Francuske. Kako to izgleda u Sloveniji? Jer mi u Srbiji imamo velike probleme i na to ćemo doći. Ajde krenemo sa ovim. Pa ja sam preko Facebooka nekako saznao šta se desilo baš u vašem slučaju s onom deklicom što je bila u, kako se kaže, Ugoji. Jeste. Ti si nama dao među prvima podršku i hvala ti na tome jer se nismo pre toga poznavali. Evo, dobri ljudi sa celog regiona kako reaguju. Da. Ja sam bio više pozoran na ono što se događa u Srbiji, pošto u Sloveniji imamo baš jedan sličan slučaj. Znači da vam u par rečima kažem i izvinjavam se ako moj srpski nije baš najbolji. Odlično. Ja sam još u onoj generaciji što smo bili u srpskoj armiji. Ja sam bio u Makedoniji, tako da u ovom regionu znam šta se nekako dešava. Imamo i neko zajedničko istoriju, zgodovinu. I u Sloveniji, da vam kažem, za onaj slučaj zove se Koroška dečka. Znači jednoj baki i jednoj djedi su uzeli dvojicu dječaka u godinama od 5 i 6, a njima je majka umrla pošto ima je otac ubio majku.
i bili su već zajedno 3 mjeseci i onda ulaze moje koleginice, ja sam socijalni radnik naravno, i kažu da sad odjednom više nema mjesta, nije dobro za nadaljni uzgoj ove djece kod bake i dede, a oni su već zajedno bili pre ceo život ove djece i bili su jedina krvna vez ovi starši ovim unukama malima. I mene su zvali preko jedne Facebook grupe koja je htjela da pomaže ovim starim roditeljima da se uspostave neke normalne uslovi, neki normalan stan, neko dovoljno velika dječja soba i tako. Ja vidim i kažu ti si socijalni radnik, dođi da vidiš šta se tu dešava, da li stvarno, pošto moram da kažem da socijalni radniki upali su s policijom u vrtić i baka i deda ih ostave u vrtiću da se normalno vrate u 1 sat, poslije ručka po njih, a dođu, djece više nema, ne zna se gdje su otišli i počela prava drama. Što je došlo u medije i mene onda, ja kad sam to vidio u medijama kažem još jedna ovaka stvar da sav ljudski gnev onda da se izlije na socijalne radnike. Nije mi bilo baš prijatno i sada vidite da sam puna emocija pošto ja ipak mislim da socijalni radniki ima većina između nama dobrih ljudi, ali ima je takih što nemaju osjećaja za djecu, što mogu da prave ovakve primjere kao što je ono u Sloveniji i kao što je ono kod vas. Ja neću da strukom da se izjašnjavam o ovom slučaju, vidio sam dovoljno da znam da nije sve u redu, da se na takav način djeca ne odvajaju iz doma, ne trgaju od ljudi što su im bliski, osobito ne u primjerima kao što je bio u Sloveniji, da se trgaju krvna vez, da se rodbina, da se djeca odvajaju nasilom. Pošto i kad sam bio povabljen, nisam sam išao da vidim kakve su razmjere, kad su me povabili da vidim šta je, pošto sam i pač ovim područjem, ono je moje stručno područje, da dam neku ocenu šta je, da li nešto možda nije u redu s ovim ljudima. Ti si terapeut. Ali ti si nam utoliko vredniji jer mi smo pozvali posle ovih drama koje se ovdje dešavaju. Počelo je sa Ivanom Trkuljem ovdje prisutnim koji će dobiti reč, pa onda sa nama, moja porodica nije ovdje, ali ovo je, znači nije u pitanju sad biološko dete, ali dete koje nema gdje da se vrati. Isti metod surovog otimanja i strašno mnogo ima tih sadističkih struktura u Srbiji, u socijalnim centrima. A mi smo pozvali sve poštene ljude u socijalnim centrima da se od toga ograde. I zato si nam ti utoliko vredniji jer kao socijalni radnik iz Slovenije dolaziš i svedočiš da ima humanih ljudi u tim centrima. Ovo je ovdje sada kod nas strašno jer niko ne kontroliše. Ali sad ću da te pitam, pa odmah prelazimo na sve vas, ko obučava socijalne radnike u Sloveniji? Ko im daje licencu, takozvanu licencu za rad? Vidite, to je pravo pitanje. Pošto ja vidim najveći problem u tome ko obučava te ljudi. Ima da su, kao što se vi nazvali, fašizam ili ovako i onako, ja to upotrebljavam neke druge riječi. Ja vidim da ima tu lobija, homo, lezbični, bitrans, interseksualni lobi, što je napravio neke desantne institucije. Na institucije. Znači država ne kontroliše faktički? Ne. Kao i u Srbiji. Ali ovdje je najgore. Znači oni obradaju fakultete, centre za socijalni rad i banke i onaj lobby, jet set, lobby homoseksualni, on je zavukao se svugde u ove institucije i tamo oni kontrolišu sve institucije da bi onda mogli kontrolisati ljudi. A što je još bitno, treba da kažem, oni žele kontrolirati familiju, da imaju nadzor nad djecom, već se vrše u vrtićima, uzgajaju ih. To je socijalni inženjering. Da, to je socijalni inženjering. Što se događa i u Europi, vidimo kako je u Švedskoj, kako je u Finskoj, Norveškoj. Tamo je najgore. Da, tamo je najgore i mi smo u decembru 2015 za te veoma tesno spasili smo familiju. Htjeli su da izbrišu spol, da nema više tate, nema više mama. Samo si osoba 1, osoba 2 i oni bi mogli da rade s djecom što bi htjeli
i onda bi ljudi što nemaju naravno mogućnost dva muškarca ili dvije žene, da bi kupovali žene kao što se događa u zapadnoj Europi i u Ameriki, da bi mogli da odu u Indiju, Ameriku, bilo gdje, da plate nekoj siromašnoj ženi kao biokontejneru da im donosi ovo dijete, oni ga izdvaja onda. To je veliki problem, etički, moralni, to je biznis i to je socijalni inženjering. Što Srbija sad, vi ste u stanju... Srbija još nije svesna da je to to. Da, vidim i to. Ali imamo premijerku koja je eksponent tog lobija. Znam. Sad kad i ja iz Slovenije vidim da sad kad imate premijerku što je otkriveno sebe proglaša za lezbikom, imate više problema, nije više tako, društvo nije više toliko, mislim, politika. U Srbiji je društvo odavno raspadnuto na svim poljima. Mi smo se jasno deklarisali da nemamo ništa protiv homoseksualaca, ali ako žive svoje živote, ali to je jedna partikularna grupa koja ne može da kontroliše državu. Socijalni centri su na našem budžetu, je li tako? U Europi bio je veliki hit, da vam kažem, ne znam koje grupacije političkoj, onaj Boško Obradović ili kako se zove? Da, iz Dveri. Kako? Iz Dveri, Boško Obradović. On je u parlamentu imao veoma dobru emisiju i kazao svim tamo što nemaju obični ljudi ništa protiv, ali nemaju seksualna orijentacija nešto privatno, nemoj nametnuti ovo cijelom društvu. I sad mislim da je Srbija na nekoj tački gdje treba da se odlučite. Vi imate odlično, veoma dobru tradiciju, imate tradiciju pravoslavlja, što su baš dobre korenine, kako se zove, baš dobar fundament i na tome da se gradi i da se od Europe uzme samo ono što je stvarno dobro. Infrastruktura je to, a ne sve po spisku. I demokracija i sve to, ali ne sve po spisku. Onaj lobby što je pozadnji, što smo već pričali, je nešto što nije dobro prihvatiti ako želite dobro svom narodu. Hvala ti, Franci. Vidi, ova emisija i služi zato da pričamo šta je valja u Evropi, a šta ne valja. Ja sam evropski državljanin kao i ti, odnosno ti pre svega, pa onda i mi ovdje. Znači, mi pričamo ljudima jer Srbija uzima samo najgore. Ono što valja, recimo da radni spor traje 7 dana, to nismo uzeli. Ovdje traje 8 godina radni spor. Idemo na naš problem. Ajde da, Aleksandra, hoćeš ti da se uključiš? Aleksandar je naš, dakle, glavni odbor pokreta Otadžbina za Beograd, ali pošto sad ne pričamo političku priču, nego suštinsku, mi smo uzeli, znači mi smo pokrenuli da Srbija donese zakon Dime Jakovljeva, da nijedno srpsko dete ne može da bude prodato s polja. To je ruski zakon, oni su to doneli u Dumi. Zakon Dime Jakovljeva. Znači, ruska deca ne idu van Rusije. Znači, ako se prodaju unutar Rusije, kontrola je lakša. Ti si povratnik iz Amerike. Kako sad to tamo izgleda? Pa, mogu malo prvo o istorijatu. Nemoj mnogo o istorijatu, vratit ćemo se na istoriju. Evo da kažemo ovako. Barnevernet sistem koji je naš najveći neprijatelj, ja sam rekla da je to novi fašizam, naravno nisam mislila na Mussolinijevski fašizam jer to nema veze s tim. Jasno je, govorimo kroz metafore, to je jedna inkvizicijska diktatorska metoda na kojoj zarađuje Clintonova administracija, to treba reći. Trump pokušao da se bori, ne uspeva. Šta se sada, vratit ćemo se na onaj drugi. Sad ću malo da pojasnimo ove poslednje događaje. Ima umereno ohrabrujućih vesti iz Amerike. Predsjednik Trump koji se bori protiv te duboke države i tih iluminata, mračnih ljudi koji stoji iza svih ovih stvari, pa naravno i otimanja i zloupotrebe dece, je 11. aprila... Tamo cvetaju sekte te. 11. aprila je donešen zakon koji se zove FOSTA Act. I taj zakon je zabranio komuniciranje na internetu i zabranio je sajtove preko kojih razni pedofili, satanisti i ostali nastrani ljudi obavljaju transakcije sa decom. Znači, kupoprodaja, ugovaranje sastanaka, tako dalje. Ponuda. I to je jedan vrlo bitan akt. Tu mu je dosta pomogla i gospođa Ann Wagner, koja je kongres žena iz države Missouri. Oni su zajedno doneli taj akt i pošto je Amerika jedna veoma, kao što znamo, tehnološki napredna zemlja gde su kompjuteri mnogo važniji nego kod nas na Balkanu, to je veliki udar za te nastrane grupacije.
Ja tu vidim jednu pozitivnu tendenciju u svetu. Vi ste spomenuli zakon Dime Jakovljeva. Spomenuli smo ovo što je sada Trump radio i također je postavio nekoliko tweetova svojih na Facebooku gde otvoreno osuđuje te ljude. Ali je jako teško to rešiti. To može se rešava. Ima jedna dobra stvar. Tu su se sada došli od tog bipartisan dogovora. Znači i demokrate i republikanci su se dogovorili da reaguju na taj problem. Jer gospođa Wagner, koju sam spomenuo, je rekla da je u posljednjih 5 godina u Americi child trafficking, to je trgovina decom, zloupotreba dece porasla za 864%. Ponavljam, 864%. A svako četvrto dete, to smo pričali, svako četvrto dete u Americi je kobajagi koje je usvojeno, kupljeno, je bačeno posle nekoliko godina na tržište ponovo. Pa tržište, tu ima dosta ubistava. Recimo, 80-ih je Houston, grad Houston u Teksasu bio centar tih mahinacija sa decom i otprilike policija Houstonska je objavila da 350 dece godišnje biva ubijeno, nađeno. Što zbog ritualima, što zbog određenih seksualnih devijacija. To je strašno, znači u proseku jedno dete dnevno. U jednom gradu koji nije toliko veliki, nije toliko veći od Beograda, recimo. Znači to je sad ta ideologija... A pazite, to je bilo 80-ih. Da. Sada je to mnogostručeno. Pričali smo o Tedu Gundersonu, onom hrabrom visokom oficiru FBI-a. Mi naravno nismo ovdje u Srbiji ludi za FBI-em, ali on je ipak bio jedan častan čovek. On je bio šef odseka FBI-a za Južnu Kaliforniju i pod svojom komandom je imao oko 700 ljudi. I bio je prisan prijatelj sa našim gospodinom Jovanovićem Vukom. Bili su kućni prijatelji, dosta su sarađivali po raznim pitanjima. I on je prvi otvorio tu Pandorinu kutiju. Izašao je javno i počeo je da govori o svim tim groznim problemima. Uglavnom se na sataniste fokusirao i on je tvrdio, kao, ponavljam, visoki oficir FBI-a, da je oko 50.000 dece tada bilo žrtvovano u Americi od raznih sekti. Sada, pretpostavlja se da je sada taj broj bar utrostručen. Jezivo. I to je dobro. Ja vidim tu jednu pozitivnu tendenciju da su 2 državnika od 3 najmoćnije države u svetu otvoreno reagovali na tu groznu pojavu i na tu jednu stvari okultističko-mafijaški fenomen koji uništava ovu planetu. Otprilike 20 miliona dece su žrtve child traffickinga u svetu. Znači predsjednik Trump, predsjednik Putin i naravno spomenuo bi još i glavnu lobističku grupu za očuvanje dece u Americi pa i u svetu koja se zove Polaris grupa. Administracija predsjednika Trumpa sarađuje sa njima i Polaris grupa se prevashodno bavi nabavljanjem spiskova, arhiva, nestalih dece, preživelih, ugroženih i oni se, kao što se rekao, prevashodno bave pojavama u Americi, ali se interesuju i za druge zemlje i naravno prate šta se događa u Srbiji. Na brdovitom Balkanu. Kod nas je, nastavit ćemo, kod nas je situacija takva da u Srbiji ljudi uopšte nisu svesni šta je to. Da se nije desio slučaj sa Ivanom i da se nije sa nama ovo dogodilo, ja mislim da niko ne bi bio svestan. To su jadni ljudi koji žive u selima, brdima i koji su mislili da se samo njima to desi i nisu udruženi bili. Nije prepoznat fenomen. Ajde, ti si čuveni novinar internacionalni, jer ovo je internacionalno planetarno zlo, znači borba protiv toga može isto tako samo da dođe udruživanjem sa ljudima iz raznih zemalja, poštenim, zdravim, moralnim i integrisanim ljudima, kojih još uvek ima.
Ti si novinar koji godinama radi. Imaš konkretne podatke. Dobro znaš koliko iz Srbije iznose. Ja sam pitala onog nazovi nadzornika koji će sad biti u komisiji, stavljen u komisiju da nadzire. To je kao kad Al Capone staviš da... Pa ja bih da sam Roosevelt da je rekao ako hoćete nešto da gurnete po tepih i da zataškate, onda oformite komisiju. Da, pa to je govorio pre njega general de Gaulle, ali očigledno svi su znali čemu služe. De Gaulle, pa Churchill, pa Roosevelt. U toj komisiji je čovjek koji je zadužen za izvoz srpske dece, ali slobodno nastavite. Član 103 porodičnog zakona u Srbiji daje diskreciono pravo takozvanom ministru da potpiše izručenje po Haškoj konvenciji srpskog deteta, a da niko ne zna da ga je izručio, da niko ne zna kad ga je izručio, po kojim kriterijima i za koji period. Možda ga da za 2 nedelje. Dođe strani kupac, bogati, sedne u Intercontinental, pozove telefonom i kaže uzmite dete, tu sam. Pare su u koferu. Onda šta rade? Uleću te glupače socijalne radnice, korisni i nekorisni idioti, govorimo o onima koji nisu kao ti humani ljudi, i otimaju dete istog sekunda jer ga nose tom bogatom kupcu. Tako, ja sam pitala javno preko našeg poverenika za informacije od značaja da kažu koliko su dece izneli po članu 103, jer tu je siva zona, tu je trgovina. Oni ćute, 3 puta se, 3 meseca se ne izjašnjavaju. Tako je, samo to su informacije javnog značenja. Pa jasno. To treba da dobijete. Ne daju zato što znaju da je tu. Duže vreme. Svim institucijama imam zvanično da sam je uputio više puta i da nikada nisam dobio ni od jednog državnog organa, uključujući Centre za socijalni rad, znači Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, Direkciju policije, ministarstvo. Obećali su mi da će mi dostaviti podatke u roku 24 časa, međutim to nikada nisu radili i jednostavno ja nijedan podatak nisam mogao iz Srbije da dobijem, naravno dobio sam ih na druge načine. I preko drugih zemalja, ali pošto je gospođa Mila baš i vi svi koji ste do sada rekli, ja bih se složio apsolutno jer sve što ste rekli čista istina, to se došlo egzaktnim podacima u istrazi. Znači ovo sve što je rečeno, sve što ste rekli, to je, ja stvarno ne da ne zamerku, nego samo bih još možda i dodao na vaše fenomenalne izlaganja i potvrdio da u Americi je pre Trumpa nestajalo 800.000 dece godišnje. Zamislite koliko je to dnevno. Onda dodao bih još da jedna od najvećih, kako da kažem, žetvi dece je bila posle zemljotresa na Haitiju. Ja sam to ispratio i tu se radilo vrlo jasno. Znači, tu su se čak i ubijali, slavili su se neke organizacije. Vidite, vrlo je interesantno kako oni to rade. Vi kad uđete u sistem i kada razotkrijete matricu, onda su stvari daleko lakše i na tome je upravo čuveni čovjek iz FBI koji je stao na kraju. Mislim, ne možete vi baš sve da ispratite i da gledate i da nikada ne osjetite neku grešku savjesti, a imate podatke i znate, jel? Može, psihopati ne osjećaju krivicu, ali izađe na drugi način. Nije zemljotres pogađao samo roditelje. A ispada da je pogađao samo roditelje, a da je 10.000 dece. I još nešto sam te da kažem. Prvo su, kako je to na Haitiju izgledalo? Mi smo čak i iz Srbije organizovali iz celog sveta da pomognemo deci Haitija. Šta se desilo? Nakon nedelju dana se pojavila Clinton Bush Haiti fondacija. Odmah. Čim su vidjeli. I onda su oni poslali lekare bez granica i tako dalje, iz silnih latinoameričkih zemalja koji nisu ni imali pojma šta se radi. Ja sam došao u posjet tih i snimaka i slika, ali i do toga kako su ta deca eksportovana dalje za Ameriku, gde su se vršili zaista satanistički rituali, da ne pričamo o Velikoj Britaniji koja je po tome čuvena, gde je 43 dece iz Kanade i sirotilaštva, znači čovjek je ubijen, zadnji svedok, ali da prećemo... Kevin Adams. Treba da se kaže da su svi ovi što pričate o njima ohrabljeni rodnom ideologijom. Da, apsolutno, jer se radi o mnogo krupnije stvari. A da se radi o krupnije stvari... Imamo naled u Srbiji vrlo opasna organizacija. Ajmo na Srbiju. Ajmo na Srbiju. Barne Vernet je rekao finskom profesoru Bakmanu, Baskerville i Bakman su najglasniji od zapadnih profesora u tom pitanju. Oni su rekli mi otimamo isključivo rusku, ne isključivo, ali najviše rusku decu u Skandinaviji zato što njih roditelji uče da postoji mama i tata. Mi to nećemo, zato ih otimamo. Jasno su rekli. Ima još jedan razlog.
koju ću ja da... Ajmo sa Srbijom. Pa evo, to je slučaj državne rasporede srpske dece belo roblje na crnom tržištu. Mislim, a što se tiče Srbije, ali mislim, priča je međunarodna. Znači, to nema, da se odmah razumemo. Tu iza tih, gledajte, ne možete vi da učite u centre socijalni rad i vidite plakate, piše USAID. Što je USAID radi u centrima za socijalni rad? A Carnegie, vi imate, gledajte, imate podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Međutim, vi imate četvrtu granu vlasti koja je iznad sve tri, pokriva sve tri. A to su upravo ovo o čemu ste vi do sada govorili, znači koji su iznad parlamenta. Znači, kako može autonomni ženski centar kroz koji prođe 4 miliona nečega za 3 godine, koji ima od 5 do 7 zaposlenih u periodu zadnje 3 godine, možete pogledati finansijski izveštaj, da on predlaže zakon. Pa to je bilo kao da nas ima i više ovdje u studiju. Hajde mi da predložimo neki gender, ideologiju. Pa imate fašističku ideologiju, imate komunističku ideologiju, imate gender ideologiju. Ko je to na referendumu dao zeleno svetlo među građanima Srbije? Ali, Duško, ovo su bile ideologije koje su bile istorijski periodi. Ovo su lobističke grupe. To je pitanje koje smo postavili Franciji, našem prijatelju Franciji Donku. Znači, ko te socijalne radnike obučava. Da, i zbog čega oni to rade? Vidi, obučavaju to treba da kažem, obučavaju ih privatne strane lobističke grupe. Ali to je dokaz da mi nemamo državu, jer država ne kontroliše to. Nemamo državu, mi imamo, nemamo rasturene institucije sistema, nego ih imamo spržene do temelja. Znači, mi nemamo institucije sistema i nemamo kontrolne mehanizme da kontrolišemo niti izvršnu, ni sudsku, a kamoli, pazite, samo sa jednom rečenicom gospođe profesorke Mila, koju jako cenim, ne bi složio, a to je da nisu obučeni. Iz ovih podataka ovdje, oni su vrlo obučeni, jer pazite da neko zna norveški jezik bolje nego srpski, da radi u Centru za socijalni rad u Beogradu, ali nisu obučeni na fakultetu ili kao što je profesorka obučavala svoje studente, nego to su, ja sam ih nazvao Skype obuke, znate. Vi dobijete određeno, odabrano i to obično rade, to se radi već neki 10-20 godina unazad u Srbiji. Imate na Paliću, oni odaberu decu iz političke stranke i tu su sve političke stranke uključene, i pozicije i opozicije. I oni ih odaberu na Palić, tamo su i psiholozi, i tu je Mičunović, mislim i istoričari, da neću da pominje imena, i oni izvuku, imate u Vršcu jedan ogroman kamp koji snabdeva nevladine organizacije. Znači, vi imate nevladine organizacije, ali one su preko 200 nevladnih organizacija, to je možda najviše proporcionalno po broju stanovnika u Srbiji, koje su iznad svih organa vlasti i nedodirljive. Vi ako kažete AŽC, vi ste targetirani. Vi sutra, znači, 100 advokata će krenuti da vas, onda će početi po medijima, Blic, ne znam, lupam. A to su neformalni centri moći koji su... Oni su vrlo jaki i znaju šta rade. To sam teo da kažem, to nije baš tako ad hoc i u istrazi se došlo da stvarno nije, da to nije to baš ovako, nego da je to smišljeno desetinama godinama. Duško, ajde sada da dođemo do ove dve, samo da kažem za ove dve firme, molim te, pošto usmeravamo problem. Naravno, ja nisam mislila da oni nisu obučeni. Oni su obučeni kao što Ignacije de Loyola obučavao. Mislila sam da nemaju znanje o ljudskoj duši ni o dečjoj psihologiji, tu su nula. Ali obučeni su da otimaju, da. Ajde, kaži nam da li imaš neke podatke o Hopscotch grupi, Open Door Adoption, iz Centrum i sve ove privatne agencije kojima iznose srpsku decu. Ne samo srpsku, ali... Da, ovako. Znači, oni su, gledajte, ono što je trebalo... To su privatne grupe. Što je rečeno da u stvari da se ovdje radi o javnom interesu. Znači, ako se radi o javnom interesu, javnost treba da zna. A javnost ne zna ništa, uopšte nije upućena. Čak ni 1% od onoga do čega se, recimo, ovdje u istrazi došlo, u Americi se zna, u Evropi se zna, čitavi su protesti, ljudi ne znaju šta se dešava u Norveškoj, da su tamo ljudi na ulicama, mislim, kakve stvari. U Srbiji se to vešto skriva, u medijima nego je nešto drugo važnije, jel? Mislim, što je potpuno nebitno za nas. Zahvaljujući ovome što mi radimo, sad su ljudi saznali. Znači, sad su tek saznali, ali sada dalje ne znaju kako da se tome suprotstave. Pa ja bih jednu rečenicu samo, vidite, na zvaničnom sajtu, recimo jedne od tih
Adoption Centrum, to je i Švedske. Pošto je to ujedinjeni sistem, bar ne znači da je Norveška u pitanju. Tu je više zemalja uključeno i to je sistem koji je čak i jedna od što vodi krizni centar za muškarce u Beogradu, koja je povezana sa Centrom za socijalni rad. Nemo jedna, kaže ime. Mi ovdje govorimo imena. Pa njih ima dvoje. Tog čoveka, taj čovek uopšte ne postoji u jedinstvenom registru građana Srbije ko se navodi njegov matični broj. Mislim, nelogično. Drži dvoje. Jedna je Smilja Igić i ona postoji, ona je zaposlena kao psiholog Gradskog centra za socijalni rad na Zvezdari. Međutim, ona ima po istrazi koju smo vodili, došli smo da ona nije tu običan neki psiholog. I do određenih veza sa gospodinom Draganom, ako mogu da kažem gospodin Dragan Vulević, koji je načelnik, praktično prvi čovjek za eksport dece iz Srbije, jer on aminuje. Toliko je to bizarno da on prepisuje rešenja koje donosi. Znači, ko na filmskoj traci. Znači, on uopšte ne ulazi u predmet kao drugostepeni organ, nego on to samo. Znači, ako je neko rekao ugroženo je dete, iako ne postoje materijalni dokazi, niti izjave svedoka, niti bilo koji materijalni dokaz. A koje on ima kvalifikacije da to radi? On ima kvalifikacije zato što je on veoma dugo. On je decenijima u tom poslu i on je prošao sve moguće vlasti, sisteme, režime. Znači, tu je ukorenjen. Njegove kvalifikacije, gledajte, ako želite da ispratite kvalitetno nešto, vi morate pratiti tragove novca. U ovoj istrazi, pošto nije moglo da se dođe do podataka koji oni moraju. Postoje Rodoljub Šabić, odnosno Poverenik za informacije od javnog značaja, znači postoje zakon... On je jedini koji pomaže građanima ovdje. Da, zakon o dostupnosti informacije od javnog značaja i postoje sa druge strane zakon koji štiti, jel da? Međutim, država Srbije je prekršila oba. Znači, novinarima, istraživačkim novinarima ne dozvoljava uvid u podatke koji su od javnog značaja, a sa druge strane informacije o osetljivim kategorijama stanovništva kao što su deca i uopšte generalno osetljive kategorije stanovništva njima dostavlja, što će možda biti malo i šok za građane Srbije, dostavlja trećim zemljama bez ikakvog pravnog osnova. Pa kao i bankarske račune. Pazite, Duško, i bankarski računi se dostavljaju u Americi, sve znamo to. Jorgovanka Tabaković, koja ja zovem Kosovka devojka, znate, ona je Rothschildova banka, Narodna banka Srbije, nije Narodna banka Srbije, nego... Ajmo sada da se vratimo na ovo. Ali bi se vratio samo na ovo. Taj Adoption Centrum je posjetio, znači ovdje skoro, relativno, i tu stoji na njihovom zvaničnom sajtu. Znači, ta organizacija, ona se predstavlja kao neka zvanična delegacija. Državna. Mislim, kao da je Švedska poslala. Međutim, niko ne zna, to je privatna organizacija. Privatna, komercijalna organizacija. Da, komercijalne su sve. Da. I ona postoji od 69. godine. Međutim, šta smo i našli? Našli smo da su oni odveli preko 25.000 dece samo u Švedskoj. Samo u Švedskoj. Znači, oni su posjetili Srbiju i oni rade u više od 50 zemalja, a stalno sarađuju sa 20 zemalja, među kojima je Srbija, naravno. I o čemu se radi? Mi smo prošli uplate Narodne banke Srbije, kad smo već kod Narodne banke, upravo uplate na nepostojeće lice koje se bavi usvajanjem dece. Da li vi to možete veriti? Evo, sad ću mi reći tačno. Imam i datume. Nemoj da čitaš datume. Pokaži samo kameri. Nemoj da čitaš datume. Zbog vremena. Evo, mogu da pokažem. Znači, evo, reći ću pa ću pokazati samo pokaži. Ajde, pokaži kameri, pošto moramo da raščistimo neke stvari. Mi ćemo dokumenta. Važno da imamo dokumenta. Da, evo, samo da nađem. Znači, ovdje da ne postoji, da nije zavedeno u Agenciji za privredne registre uopšte. Znači, kako može Narodna banka da vrši neke donacije ili uplate nekome fiktivnom licu koje ne postoji, koje uopšte nije zavedeno u APR-u. Ajmo sad ovako, stani Duško, pa ćemo se vratiti na papire. Vidite, dve uplate su izvršene, koje smo našli u 2015. godine, najmanje dve uplate na račun izvršne organizacije Foster Care and Adoption u Nišu, od kojih je jedna bila vredna 7.500 evra, druga 8.000, ima tačno datum i tako dalje, a ona piše na njihov sajtu Adoption Centrum NGO Švedska, nevladina organizacija. Ajmo sad ovako. Stani sa tim, vratit ćemo se na to. Franci,
Ovdje je u pitanju su i Hopscotch i Open Door Adoption sa kojima se socijalne radnice, Vesna Argakijev recimo, socijalna radnica se slikala sa ljudima iz Open Door Adoption, valjda, znači oni, to je dokaz da sarađuju. Sa Samuel Petrovskim i gospodinom Hillom, evanđelistom. Sad ćemo pitati šta te žene rade sa tim firmama za izvoz dece. Privatnim kompanijama, stani sada, molim te. Pitamo, Francija, da li metod otimanja te dece, da li je to u Sloveniji isto tako uvek surov metod? Ne najave se, upadnu, brzo otmu. Videli smo po onim stravičnim filmovima da deca vrište, majka Ruskinja puzi, moli, oni iznose kao, ali mislim to stvarno nisu nacisti radili. Meni je žao, ja uvek kažem kao nacističke, nacisti to nisu radili. Ali postoji vez. Naravno. Da li su metode takve isto u Sloveniji kad otimaju dete? Ja sam kao socijalni radnik puno tih primjera imao sa policijom. Ima primjera kad stvarno treba da se zaštiti djeco, što su neke velike porodične tragedije, da otac pokušao ubiti majku i tako djeco. To postoji, normalno. Djecu mi uzmemo i namjestimo u krizni centar za neko vreme da se situacija sredi. Ali tamo gdje djeca nisu ugroženi, uopšte ne smije da se primjenjuje takve metode. Ali kao sad što ovo slušam, ovo baš malo se čuje kao teorija zavjere, ali znam da puno toga, ako se ovo raščišćava, pretražuje, stvarno vode ove smjeri. Teorije interesa. Da, do politike, do finančnog lobija ovako. I ovdje Srbija, baš mi je drago što se Srbija je jeftino područje. Da, i što se ljudi okupite kao što ste vi, što imate autoritet i ovakav među stručnjacima, da se ljudima to na ljudski način objasni. To što se čuje kao teorija zavjere, ljudi bi ovako zamahnuli rukom i kažu to ne može da se događa. U mnogim slučajevima to se događa i treba ljudima na neki normalan način, ovako razumljiv, objasniti. Mi smo imali 18, do sada imamo 18.000 pisama ljudi koji tvrde da im je na odvratan način, surov način oteto dete. Naravno da kad je požar, smrt, tuča, normalno da dete mora da se izmesti. Međutim, ovdje je reč o zloupotrebi. Ulaze ljudi i bez ikakvog, oni uopšte više ne čekaju sudske odluke. Ono gdje sud nešto presudi, ajde i tako. Mada je ovdje u Srbiji sudstvo jako korumpirano. Ali ovdje nema socijalne radnice koje nikakva znanja nemaju o tome šta je potrebno. Kažu najbolji interes deteta. Ljudi se užasnu. To se veliko zloupotrebljava. I u Sloveniji je bio ovakav slučaj. U najboljem interesu deteta je da ne živi više u familiji, što ima, kao što kažem, ona koroška dečka. Ako netko od vani kaže što je najbolji interes za djeco, što žive u ugodnom, i same socijalne radnici su kazali baš je mi njima ovakav dobar odnos, starši baka i deda njih za dobro se brinu za njih. I onda će se 14 dana kad oni ne žele da potpisuju da ide dete u neku stranu familiju, onda dođu i kidnapuju dete. Vidite, to ima možda je u Srbiji, kao što kažete, kao što vidim, još više tog problema, još više institucija, još više zato što smo jeftinije tržište. Još više smelosti da ovako upadaju u familije i da s narodom ovako vode neku svoju politiku. I to se meni čini baš dobro da se ljudi osveste i da se povezujemo u nekom širšom prostoru. Mi ćemo se povezati na najširem i u borbi. Ako hoće oni specijalni rat, imaće ga od nas. Ovo sam htjela da kažem svima vama, tebi posebno. Mi smo pokazali kako Hopscotch daje reklamu. To je privatna američka firma. Oni kažu ovako: the most economical option to bring the child home is Serbia. Znači šta pričamo?
Srbija vam je najjeftinija, dođite da kupujete. A onda dole je cenovnik. Mi smo to pokazali. Danas nećemo, dragi gledalci, pokazivati zato što je ovo vanredna emisija i nemamo vremena za montažu i slike, ali vi ste to vidjeli u našoj bivšoj emisiji, a sada svedočimo. Molim te sada da... Sad ćeš samo sekund. Samo da kaže, pošto smo govorili o načinu otimanja. Ivane, uključi se sada ti i nemoj nikakav istorijat da pričaš, nego samo kaži kako su ušli i na koji su način oteli tvoju ćerku. Poštovanje, gospođa Mila, i svima vama se zahvaljujem. Evo na koji način su ušli. Znači, predvođeni Smiljom Igić i njene dve saradnice sa dva čoveka koji su bili obučeni kao policajci. Znači, bez ikakvog naloga, znači, oni su došli u 8 sati ujutru, znači, zvonili na vrata, znači, ušli su u kuću, znači, u stan, dok je meni tražena lična karta. Znači, ja sam je vadio, oni su za pola minuta, možda i manje od pola minuta, znači, oteli dete, znači, te socijalne radnice. Znači, na jedan, znači, stravičan način. Ona je već bila izašla iz stana. I ona je već bila izašla iz stana i oni su zajedno izašli sa njom. Ja nisam znao da policija treba da ima nalog i da to, mislim, nikad nismo imali veze sa takvim stvarima. Ne, policija naša je jako neobrazovana. Oni dobiju nalog o upadu u stan. Ništa drugo. Ali ni to ne smiju da rade jer je po Ustavu Republike Srbije, mislim, član 40 stan nepovrediv i ne može se tako upasti. Ali pošto oni to rade na prepad, nasilje, na šok, na metod, evo, ušli su čoveku dok je on spustio glavu da uzme ličnu kartu, oni su izašli. Oni su izašli. Tortura se nastavlja. Danas je 230. dan. Smilja Igić. Je li to ta što radi za Barne Vernet? Upravo to sam teo da kažem. Znači, taj Dragan Vulević koji je donao, pošto su oni žalili... Da, mi smo se žalili. Oni su žalili, međutim, oni su zadržavali te, nisu teli i tako dalje. On je izjavio, znači, moram da citiram rečenicu pre, ovo je vrlo ključno i vrlo je važno za ceo region, mislim, za ceo region je važno. Dragan Vulević je rekao ovako, da se Srbija razlikuje od ostalih evropskih zemalja, posebno Norveške, koji su u poslednje vreme potresali talasi nezadovoljstva i protesti zbog prekomernog i neselektivnog oduzimanja dece. Ali, u večernjim novostima gdje je dao taj intervju, on ne kaže otkud ovi spiskovi njegovih saradnika, ovo je samo deo. Znači, pogledajte, ovo su spiskovi, ovo su poslate date Norveškoj. Pogledajte sami. Evo, sad ću vam dati uveličano. Ne, sad ću vam dati uveličano. Pogledajte. Na ovom spisku nalazi se Smilja Igić. Tako je. Pogledajte, kao pošiljalac date za Norvešku. Znači, u univerzitetskoj bolnici Severna Norveška, koja se između ostalog bavi ispitivanjem psihoaktivnih supstanci na deci. Da. Znači, pazite, ovdje piše Barnet, piše datum, piše kad je poslato i piše... Znači, ko to šalje podatke i datu stranim državama i po kom osnovu, pazite, znači ovdje se teško kreće. Da li je to u najboljem interesu deteta, to može da kaže žena koja je našla svoje, koje su oteli dve čerkice iz Norveške i prebacili u porodicu i ona ih je zatekla u krevetu dva odrasla muškarca sa detetom od 6 godina. Na što policija nije reagovala. Znači, to šta je u najboljem interesu deteta, a šta nije, o tome možemo da govorimo u ovim okvirima, a to su novčani okviri, materijalni, dolarski. Znači, ovako ide transakcija novca. Znači, da vam kažem. A sad ću da vam i kažem kako i koje su to cifre u pitanju. Znači, nemojte da se lažemo da oni to rade iz ljubavi. Oni to rade ne na fašistički metod. Možda su čak fašisti bili i blagi. Pa nisu oni to radili sa decom. Ali imaju i veze. Zato što iza toga stoji, mi smo našli dve uplate, jedna je bila do 1947. godine, upravo ovaj koji stoji iza cele ove organizacije je finansirana od strane nacističke Nemačke i imamo egzaktne podatke sad o tome. 1947. godine Amerika je skinula sankcije
njima da bi investirali u fabriku Bosch i još neke fabrike, ali da se vratimo samo na ovo. Znači, ovo što je bitno. Znači, samo nekoliko rečenica da se shvati, da ljudi shvate o kakvim se to količinama, da li je to interes deteta ili interes sopstveni interes ili interes Ne može da bude interes deteta kome promene ime, veru. Pa ne, kako interes deteta kada dete preživi ovakve psihološke traume koje neće moći nikada da... Dok ti to tražiš, Ivane, kaži nam kako je izgledala devojčica kad si je posljednji put vidio. Samo opiši to. Evo da vam kažem. Videli smo je posljednji put pre 2 meseca. Znači, dete je izgledalo tako, znači da nismo mogli da je prepoznamo. Znači, sa pankerskom frizurom, smršala je do pola, znači, moli i plače da se vrati kući, Zenica ne reaguje na svetlost, znači da je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i mi smo pitali zašto ste nam, znači Smilju Igić smo pitali, koja je stavila naravno policiju ispred vrata, zato što 99,9% roditelja bi reagovalo, znači samo što mi nismo reagovali na takav način, ali s obzirom da smo videli dete u takvom stanju, mi smo pitali zašto ste nam dete unakazili, lepo dete. I međutim, mi od tada je nama zabranila, znači da mi uopšte vidimo dete, niti da ga čujemo. Zamislite vi sad koji je to stres. Sad pogledaj, stani sada, Franci, evo sad vidi, pogledaj kako to izgleda u Srbiji. Dolazi jedna, ona je socijalna radnica, nema veze, na nesreću što je iz profesije psihologa, verovatno osrednji psiholog, jer da je dobar ne bi te firme nju uopšte angažovali da radi takve stvari. Naučnik nije, ništa ne zna o ljudskoj duši. Angažuje da radi za profit jedan prljav posao, izvoza i prodaje targetiranja kad moram te strane reći. Prosvetne organizacije registrovane njeni. I davanja dece. I ta žena dovodi policiju, ta žena zabranjuje porodici da vide koja ona je, ovo pravna država, šta je ovo? Kako to, je li to može tako u Sloveniji? Da nekakva socijalna radnica, recimo, ili psiholog lošije kvaliteta, zabrani porodici da vidi dete, utiče na sud i dovodi policiju. Šta je? O čemu se tu radi? Ja ne znam kakva smo mi država uopšte. Kako to izgleda? U Sloveniji je ovako. Ako dete treba da se oduzme zbog onih drastičnih razloga kad ima, kao što kažem, nekog maltretiranja ili tako, sudska odluka, a prije treba da je grupa 3 socijalnih radnika i da se u nekom dužem procesu porodici, tati, mami pomože da bi stvorili neke uvjete da se vrati dete. Tako da se vrati, ali nešto tako još nisam čuo. Ali ako se nešto tako događa u Srbiji, onda stvarno treba ljudi prvo što vidim, ovo je odlična emisija, treba da se o tome priča, ljudi treba da čuju šta se dešava i po drugo, tačko 2, ljudi treba da se povezuju, da znaju da nisu sami i da se što više socijalnih radnika i drugih stručnjaka što se stvarno brinu o djeci, o porodici, što brinu za ljudsku dušu, da se oni pojavljaju u misijama, u javnosti, da se zalažu za ta prava i da se nešto tako, ako se stvarno to vrši od pozadi, kao što vidim neka trgovina djecom i sve to, to uopšte treba da se suprotstave nešto tako, da se o tome govori i da se, bitno je da se ljudi povezuju, da, kao što kaže gospodin, da imaju snage, imaju hrabrosti, da o tome pričaju i da se cijela družba promijeni, je više Mi smo ovdje postali kao koncentracioni logor. I sad nijedna institucija ne reaguje. Zašto ne reaguju, to ćete vi verovatno... Mogu da vas pitam, profesor Kamila, vi
mislim, to nije moj segment, ali strašno me zanimalo, pošto je ona, prva rečenica je bila, vi ćete sad malo da pijete lekiće kada im je oduzela čerku. Da li psiholog ima prava da medikamentnu terapiju? Ja sam bila klinički psiholog u državi iz koje sam izašla, Jugoslaviji, i posle sam u Parizu morala, jer sam tamo radila, da studiram na medicini, jer danas predajem i neurološku psihologiju, da bih imala pravo da se bavim bilo kakvim psihoaktivnim, kako mi kažemo, supstancama koje, naravno, Francuzi nevoljno daju i to je jako pod kontrolom. A običan psiholog uopšte nema pravo to da radi. Jer nema prava da daje medikamentoznu terapiju, da kaže sad ćete vi malo na lekiće dijete. Oni to verovatno rade zato što znaju da će dete, kada vidi oca, skočiti i reći tata vodi me kući. I žele na jedan nasilnički podmukao način da umrtve to dete. Tako? Daju najverovatnije... Njima rekli maci i da ne reaguje emocija. Da ne reaguje emocija. Oni su rekli majci i ocu, samo da kažem. Znači, otac bi trebalo po tom scenariju... Majci i ocu, da. Po tom scenariju on treba da bude proglašen nasilnikom, a majka ludom i smeštena na neuropsihijatriju. Međutim, šta se desilo? 3 psihijatra veštače da je normalan i oni ništa. U Palmotićevoj je vršen strahoviti pritisak od strane Centra za socijalni rad da neuropsihijatar da dijagnozu. Međutim, on je to odbio kategorično i mi to imamo kao dokaze i svedoke i tako da. Sljedeće, pogledajte, na 15 strana ovo je sudsko veštačenje, oni su potpuno zdravi ljudi i otac i majka. Pogledajte. Znači, oni su htjeli od potpuno zdravi su 96% populacije u Srbiji. Znači, imate na 15 strana, znači, uređeno ekspertsko od sudskog veštaka. Sa pečetom ovdje, znači, za video. Znači, pazite kakav je to zločin, što kaže gospođa Mila. Da li se to radi u fašističkoj Nemačkoj? Pa nije, da vam kažem. Ovako nešto nije. Znači, to je toliko i to nije baš slučaj. To nisu usamljeni, mislim, ne nisu usamljeni slučaje. Ovo je, zahvaljujući profesorki i zahvaljujući gospodinu Trkulja, dospelo do javnosti. Ali, ko zna koliko se to dugo već radi, pogotovo na Kosovu, gde je evidentno... Od 54. gospodine Velkovski. Ali pazite koliko neko treba da uloži i truda, i ljubavi, i sve. Pa nemojte, gledajte, meni kao čoveku, ne kao novinaru, potpuno je suludo da mi neko kaže da je to dete oskudevalo koji su profesorki u ljubavi. Mislim, smešno je, presmešno je. Apsolutno. Znate, nemojte. Mislim da je to bila kad sam čuo, ja sam rekao, pa wow, ovo ja mislim da je svetski skandal. Svetski skandal. Ali ne politički skandal za Srbiju, nego ovo je svetski skandal. Znate, ona je studirala na Sorboni, je li tako? Koliko sam ja došao, mislim, ja nisam imao prilike s njom ranije da razgovaram, da se razumemo. Ali sam pronašao na Sorboni, on ima jake reference, strahovito jake, iz više oblasti i pazite, vi jednoj takvoj osobi, jednom takvom čoveku dođete i ulazite upete na jedan način koji nije primjeren, ne znam, ni za vreme ratno doba. 7 ih je ušlo, bahati. 7, to je još gore. Znači, da li je to u interesu deteta, da li je to u interesu hranitelja, roditelja, da li je to u interesu društva u celini? Ako će društvo da pristane na takve stvari, onda je to... Tu su se i prešli, znate. Ja mislim da je, što se tiče našeg slučaja, to je bilo to je u stvari osveta za to što smo mi otkrili šta rade sa decom i da je to siva zona. Onog trenutka kad sam ja pitala zašto nema papire, zašto nije evidentirano dete na neki način, tu počinje obračun. Znači, ovo je seča u stvari glave. Ali to što rade i naravno da se zastraše drugi ljudi. Jer po Srbiji jadnici kojima otimaju decu, evo 18.000 pisama, oni onda kažu šta ti hoćeš, uzeli smo psihologu, jeli? Zato što nije diktao profesor. Ja znam zašto je, ali ono što je, samo da kažem odmah, dobijaš reći, oni idu na psihološko slamanje ličnosti. Naravno, tu je strateška greška jer meni to ne mogu da urade i sad je to prekretnica jer savršeni zločin ne postoji kao što piše Jean Baudrillard. Ja sam tu knjigu i prevodila. Uvijek se napravi jedna krucijalna greška. Krucijalna greška je bio napad na nas, na mene. Ali... Šta oni rade? Oni sad pokušavaju da jednog roditelja koga psihijatri proglašavaju normalnim, da mu naprave takvu patnju da on u međuvremenu poludi. I da onda kažu, znate šta, ne možemo da vratimo dete. Jer to dete je targetovano vrlo, odnosno odlučeno vrlo rano da može, jer Ivan je i svedočio, bila je strana delegacija koju su oni obećali. Slikali su decu. Pa da.
I to je znači jedan monstruozni zločinački način. U prihvatilištu za decu u Zvečanskoj ulici. Imate svedočenje? U prihvatilištu u Zvečanskoj ulici, evo sad ću vam... Povodom tih, kako se postupa prema deci? Kako se postupa prema deci? I da li je to najbolji interes? Mi smo, evo sad ću vam kažem, upoznali dečka i devojčicu, znači koji su iz doma, tu iz prihvatilišta. Znači, jedan dečko ima 10 godina, jedna devojčica je mlađa. I oni su rekli, bukvalno ja sam seo s njima na klupu, i oni su rekli, kaže, Marija plače za vama, kaže, svaki dan, kaže, i dete ne može ni da jede, kaže, ne znamo više kako da ju utešimo. Međutim, taj dečko je rekao, kaže, nama daju lekove, kaže, za ludilo. Znači, videlo se po njegovom pogledu, znači, bukvalno videlo se da je dete pod psihoaktivnim supstancama. Tog dečka i dan danas, znači, on može da se nađe tamo. O tome se radi. Znači, bukvalno, Marija, znači, taj dom u kome se ona nalazila, znači, mi kada smo tamo bili, znači, ono je bukvalno logor za decu. Znači, ona je dobila i rane. Ona je dobila tamo rane, dobila je vaške. Pa da. Znači... Ovo dete iz Obrenovca što je došlo kod nas, oni nas pokušavaju da to dete je došlo potpuno crne zube imala. Imala je vaške u kosi i rane na koži. Znači, evo njihova briga o deci. I sad... Ako je to u najboljem interesu deteta, kako... I onda se smesti u porodicu gde je izlečimo, fizički i psihički, to i da ne pričam, i onda otmu... Dobila veću cenu na tržištu. Da. Apsolutno. Da, jer je već naučila malo francuski, pa će dobro da... Sirovina, polufabrikat, proizvod, 3 faze. Da pitamo, Francija, koliko u proseku traje jedan sudski spor u Sloveniji kada je ovakvo nešto u pitanju? Pa, ako ima problema u porodici, pa treba, mislite ovako, da se starši dogovore gdje će dete biti smešteno. Da. Pa to traje oko sve kad dođu najprije na centar za socijalni rad, tamo se vidi, tamo se radi sa roditeljima, da se vidi gdje su bolji uvjeti za dijete, i to traja 3 do 6 mjeseci. Evo, u Kanadi traje 6 mjeseci. Isto. Evo, to je relativno brzo suđenje. Pogledajte i sad Srbiju, u kojoj ovdje inače svi procesi traju po 8 godina. Teo bih pa ne ovi što su djeteta... To treba da bude samo jedno ročište i da ide brzo, jer dete je u užasnoj patnji. Recimo, ovo dete, pa Ivanova, ona devojčica, pazi koji zločin čine prema detetu, koje ne daju joj da vidi roditelje ili ljude koje vole. Niti da čuje. Niti da čuje, niti da je vidimo uopšte. I treba tražiti doživotnu robiju protiv tih ljudi. Doživotnu robiju. Ko je ta nekakva Igić? Šta je ona da može da zabrani? Znači sada... Ali ona deluje i na teritoriji Crne Gore. Ja sam pronašao da, u stvari ona, mislim, njen krizni centar za muškarce, pošto je ona i suvlasnik te organizacije, oni su išli na trenažu, trenirali su u Crnoj Gori. Da. Znači, kako treba, i onda su čak u jednoj rečenici rekli, ja ću to objaviti uskoro, ceo transkript razgovora. Znači, šta su oni pričali, to ću verovatno odjeknuti malo više, zato što se to radi i u Crnoj Gori. Targetirana su upravo deca pretežno, a sad ću mi reći... Ceo Balkan. I oni su rekli, kaže, uspešno smo mi primenili, kaže, znate, u Srbiji može da se uspešno primeni i kanski i norveški model. A to bi trebalo da objasni ona kako on to primenjuje na osnovu kojih akata. Ali samo sam teo da kažem povodom ovoga što je Mila rekla. Pogledajte, ovo su iz vrlo jakih izvora, a vidjet ćete koji su izvori. Ne postoji jači u Americi izvori od ovog. Ima 6 ili 8 izvora. Pogledajte, ovo vam je znači, projektovana slika populacije, odnosno depopulacije stanovništva. Pogledajte, Srbija je na 33,3%, znači do 2050. godine treba da bude 3,3 miliona manje u Srbiji stanovništva. Tu su i druge zemlje, ali pogledajte, vrlo čudna slika, ovo zeleno, znači, a za isto vreme Švedska i Norveška trebaju toliko da dobiju. Do 2050. godine. Evo, možete, znači, se uveriti sami
Znači, pogledajte koji su izvori, možete pogledati. Pa, to je vrlo logično, pošto se oni usvajaju zakone... Upravo ono što ste vi pričali. Duško, to je vrlo logično, budući da usvajaju zakone gde više nema prokreacije. Oni moraju da kupuju decu. Na koji način u skandinavskim zemljama gde, recimo, tradicionalna porodica izumire, jer tamo će, ako su muškarac i žena u braku, oni će reći, pa vi ste iz srednjeg veka, vi ste ne znam šta. Na koji način će se to povećati, ta populacija za toliko? Samo kupovinom iz siromašnih zemalja, to smo mi. Aleksandre, ti si hteo? Pa, par detalja. Evo sad da se nadovežem na Duška, ovo što je rekao. Posljednjih nedelja postoji u Nemačkoj i Rusiji jedan vrlo zanimljiv slučaj da je ime gospodin Markus Berfold, obavešteni oficir nemačkog Bundeswehra. Videla sam taj slučaj. Koji je jedan isto častan čovjek, naišao na podatak tajni u nemačkim obaveštenim službama da postoji plan za budućnost da se hrišćanstvo i hrišćani potpuno iskorene u Nemačkoj. On je došao od tih podataka, objavio ih je, tražio azil u Rusiji, mislim da ga je dobio. Ali zato je gospođa istraživačka Noe Frederik Beck ubijena, baš zbog toga što je 20 godina radila. Njega nisu uspeli. On se bazirao na činjenici da je 20.000 ruske dece u Skandinaviji. Ne, on govori o Nemačkoj, otvoreno, isto, baš ta migracijona agenda. Ne migraciju, nego i to ideološki. Da, sad su na ceni više bela deca, traže belu decu s Kosova. Jadna su sva deca ali sada traže belu, da. Druga stvar, ovdje se stalno, što implicitno, što eksplicitno spominje taj problem zakonski koji imamo u Srbiji. Kako to? Pa mi smo ipak nekakva pravna država, pa imamo ustav. Ne, mi nismo uopšte pravna država. Pa imamo ustav formalno. Pravna država, imamo ustav, kako to nama da se desi. Pa evo da pojasnimo gledalcima. Tu postoje 3 razloga po meni osnovna. Prvi je taj režim meke okupacije u kom živimo, strane zapada. Vi nemate tu vojnike na ulicama, nemate koncentracione logore, ali imate razne nevladine organizacije, mito, lobije, feminističko-lezbijske lobije koje ste vi spomenuli i to je sve deo jednog paketa, višeg jednog neoliberalnog sistema. Pa i prisilne emigracije, što se događa. I to. Također. Druga stvar bi bila u stvari nekoliko dokumenta koje je vlada Srbije potpisala, koji su veoma važni za ovu našu priču. I ti dokumenti imaju veću snagu od Ustava Srbije. A to i ovdje imamo samo izvršnu vlast. 2005. je potpisan jedan ugovor koji je pozemljen švedske države iz nacije bolesnih vikinga, po kome deca mogu lato da se otuđuju, otimaju, kupuju i da se tu uglavnom ciljaju ljudi niskog obrazovanja i lošeg materijalnog stanja. Znači, to nismo mi izmislili, to je nešto što nam je uvezano iz Švedske i spomenuo bih drugi krovni dokument. I ja smo niskog obrazovanja. Da. Pa ne, mi smo da se zastraše drugi. Pa da. I drugi krovni dokument koji objedinjuje sve te dokumente je Haška konvencija iz 2014. koja je potpisana. Da. To je ta Haška konvencija, to je strašno, to je otprilike otvoren lovostaj na decu. Treći razlog je naravno kao i svuda novac koji lako korumpira ljude niskog morala ili bez morala. Pogledajte u Hrvatskoj za Istanbulsku konvenciju, kakvi su protesti bili, što niko ovdje nije objavio. 2013. godine Srbija zajedno sa Bosnom i Hercegovinom je ekspresno potpisala, ratifikovala Istanbulsku konvenciju, niko nije pitao nikoga. Kako to? A ona je uvod u gender ideologiju. Ona je uvod. Jeste. Nastupajući period. Ali ja bih htio samo na ovaj materijalni deo, pa bi time i završio, ne bih vas davio. Znači, slučaj međunarodno trgovanje, mi govorimo o trgovanju djeca, znači child trafficking, human trafficking. Znači, ovo se neće završiti na Srbiji. Mislim, moje istraživanje ili svih nas zajedno, ovo će dobiti međunarodni karakter i ovome će istraživati neki drugi organi u nekim drugim državama, u Evropskom parlamentu i u Americi i u Evropi.
sa njima naši organi, koliko sam ja shvatio, nisu u stanju niti tužilaštvo, niti bilo šta da urade, čak ni najmanji korak. U Srbiji niko nije u stanju i neće. Zato ćemo se mi povezati sa tim. A zašto neće? Evo sad ću vam reći. Evo, ako mogu samo tih par rečenica, znači da bi bilo potpuno jasno. Znači, dobrobit dece koja ostvaruje milijarde čistog profita godišnje. Znači, da ne bi bilo ovo neka teorija zavere ili nešto tako. Sve time nikada nisam bavio. Znači, kako vlada troši, pa sve to izdaje iz budžeta. To plaćaju ojađeni poreski obveznici građani Srbije, Norveške, Nemačke, mislim, Švedske. Znači, oni uzimaju, mi praktično plaćamo ubice svoje dece. Tako je. Ali hteo bih samo da kažem, znači, kako to? Znači, kako vlada troši sve više i više novca za navodnu dobrobit dece preko nevladnih organizacija i tako dalje, znači, milion ih ima, sve su one na rekao sam, može da se probavi finansijski izveštaj. Gledajte, nordijski socijalni giganti su izašli na otvoreno tržište, komercijalno, znači to nisu pod okriljem više države, jel? I polovina od 20 kompanija sa najvećom zaradom u 2016. godini je u vlasništvu 5 glavnih grupa. Njihove kompanije za, po znacima navoda, dobrobit dece su ostvarile ukupan promet od 3,2 milijarde samo u 2016. godini. To čini oko 2/3 ukupnog prometa u industriji i, znači, 4 grupe kontrolišu strani investicioni fondovi. Švedski gigant Humana je u poslednjih nekoliko godina prisvojio i postao vlasnik 9 norveških kompanija. Poslednja investicija je napravljena 2016. godine kada su kupili uspešnu Coa grupu za 190 miliona. Humanu pa kontroliše Argan Capital iz Londona, United Kingdom. Samo bih, znači, evo, znači, tu je još 3. Znači, švedski tim za socijalnu zaštitu, tim Olivia AB posjeduje 6 norveških kompanija za zaštitu dece, kao i kompaniju zdravstva i nego osoba. Ova grupa je kontrolisana od strane Fonda za nabavku pod nazivom Procuritas, koja je registrovana u Švedskoj i u Srbiji, a Genezi je u Švajcarskoj. Genezi je poznati poreski raj, dok je Švajcarska 2016. godine bila 4. na Oxfamovoj listi poreskih rajeva. Još samo da završim, 3 rečenice. Aleris Ungplan and Boy je najjači i najveći norveški igrač za decu i kontroliše ga švedska investicija kompanija Investor, koju u vlasništvu snažne i moćne finansijske porodice Wallenberg. Pazite, Wallenberg. Investitor posjeduje Znači, oni su ostvarili ukupan promet skoro 2 milijarde u 2016. godini. 60% zarade dolazi od takozvane brige za decu. I zadnje, Unicor Small Units je u vlasništvu britanskog akvizicionog fonda G Square Capital, koji također kontroliše niz zdravstvenih ustanova i tako dalje. Dodatak, norveška grupa Alberija u vlasništvu je multimilijardera braće Christian i Roger Adolfsen. Christian i Roger Adolfsen ima... Dušane, znači, zahvaljujemo se. Tu bih samo rekao da ne bude da su ovo prazne priče. Da, stani sada. Čvrsta argumentacija. Zahvaljujemo se časopisu Tabloid koji je to dao, je li tako? Ne, nije. Ovo izašao u Geopolitici kao moje istraživanje. Pazite, ovdje je samo 8% od objavljeno od do sada. Tabloidi Geopolitika su najviše pisali. Pisale su Večernje novosti kad se nam dogodilo. Pisao je Kurir. Pisao je... Sad za ovu... Da, ne znam. Za ovu iz Amerike koja je sekta. Znate, to je sekta. Stani, samo da kažemo. Jedini časopis koji ne podržava i koji štiti i farmakološku mafiju i ovu mafiju je, nažalost, Blic, koji je nekada bio slobodarski. Danas je potpuno okupacionalni. I on je, znači to je, sad, ovo su, otac moga supruga je bio sudija za decu, predsjednik suda za decu u Francuskoj. Jedno vreme, naravno da jesu. Za tužilaštvo interesantni, recimo. Da li bi bili negdje? Za normalno tužilaštvo u normalnoj zemlji, apsolutno. Kod nas će to morati na drugi način da se radi, ali važno da imamo dokaze. I, dakle, taj sudija francuski je govorio, pošto je on njih osuđivao, da prema sumi novca koja je data za dete, zna koje dete uzeo. Ako je 30-50 hiljada evra, mi smo sirotinja, zato je ovdje 8-9 hiljada, inače ide 30-50 hiljada kada par uzima, kupuje dete, a ako je 200 hiljada, 300 hiljada evra, onda zna da je sekta, jer oni imaju ogromne pare.
A ste to jedan francuski sudija pošteni govorio? Ali to je mesečno se uzima iz budžeta. Svaki mesec i još toliko, jer vi morate tom detetu, je li tako, briga, navodno, pa onda lekovi, pa... Sada, mi ćemo sve te dokaze dati. Nažalost, u Srbiji, jako smo mi svi rodoljubi srpski i naš prijatelj je verovatno slovenački rodoljub i mi smo svi prijatelji i povezujemo se. Nažalost, u Srbiji ništa ne možemo da rešimo, moramo da internacionalizujemo. Imamo veliku podršku u Francuskoj, časnih ljudi, sudija i advokata. Imamo podršku Italijana poštenih, mada oni imaju i mafiju, ali imaju i poštene ljude. Imamo podršku naših iz Rusije i Rusa. Imamo iz Kanade podršku Srba koji tamo žive i svedoče koliko je dece srpske usvojeno, pa im menjaju imena. Dobili smo podatke. Ti imaš krucijalne dokaze. Duško Verkovski ima krucijalne dokaze. Ti svedočiš kao najveća žrtva. Ja nisam žrtva i odbijam ulogu žrtve. Meni je rekao čovjek, znači vlasnik redakcije, kaže, ja ako objavim ovo, kaže, prvo mi je tražio, ja sam 3 dana pisao i on je meni rekao, znači, samo materijalne dokaze, nisam pisao moje mišljenje, kao što... Problem je što mi nemamo pravosuđe. On je rekao, meni će zatvoriti redakciju i kaže, nemoj nikad više da si mi poslao ovo. A tabloid je vrlo hrabro ušli, znači Milan Milanović je vrlo hrabro i Brkić, i ja skidam kapu jer takvih nema, čak ni u možda, dobro, Milan Milanović je čak i nemački čuveni, oni radi u Nemačkoj, znate, on je advokat i pravnik, nije on običan, da kažemo, pazite, mi smo sada, prošle nedelje na Međunarodnoj federaciji novinara utvrdili, postoje radnici u medijima, postoje novinari, postoje istraživački novinari i da se izborimo da u svakoj državi država stane iza istraživačkog novinara, ne da ga sutra da mu dete raznese auto ili ne znam šta. Znači, po prvi put, nije novinar onaj ko čita vesti na Pinku ili ne znam, neću da pominjem, znači nekomu da i on čita ili ko prodaje novine. Ajmo sad ovako, Duško, da kažem da idemo sad na konkretno. Znači, u Srbiji ne možemo rešiti problem, mi ćemo da internacionalizujemo. Napravit ćemo svetski odbor za borbu protiv ove mafije, koja će biti očišćena očigledno u svim balkanskim zemljama. Ali veoma teško u Srbiji je sudstvo korumpirano. Trenutno. Ali probit ćemo. Probija se već. Ti si žrtva, prva i najveća. Ja jesam žrtva, ja odbijam ulogu žrtve, ja sam napadač. Mila, ja neću da budem žrtva. Uporedite današnju situaciju sa decembrom. Da. Progres. Ma ne, prosto da bom. Na raznim poljima. Jako veliki broj svedočenja. Franci, u Srbiji su ljudi sad počeli da se bude. Oni nisu znali šta se dešava. Kad smo mi pričali, svi znamo da postoji trgovina. I decom, i robljem. To je stvar koja vekovima postoji. Ali način na koji sada ozvaničeno to rade, to je sve bilo pre sakriveno, sada to rade javno, ozvaničeno i najsurovijim sadističkim metodama. To je sakriveno iza institucija, što bi trebalo da se brine o nečem suprotnom, kao što se događa. Znači, ovo je sada nasilje i koje vrše institucije. Jer najteže je, oni kažu, mi predstavljamo državu, a ja kažem, vi ste kancer i mafija kriminalna u državi. Pa naravno, to je nirviški proces, sam zabranjeno ovo što oni rade sada sa vašim detetom i sa vama. Pa pazite, to su takve, znači oni i telesno i psihički. Maltretiraju dete, da. Oni muče decu. Mi govorimo, ako sada nirviškim procesom... To je zlostavljanje dece. Zlostavljanje, znači ovo je teško zlostavljanje. I konvencija o pravima deteta, član 16 i 9, to je zlostavljanje dece. Znači, onda kad kažemo fašizam, pa ne, to je prava reč. Ne možemo stavljati sve u oblande, nego recimo ono što jeste. Što ste spomenuli, veliki problem je u Sloveniji. Pošto ja sam prvi dao 2 godine nazad, kad je bio taj primjer kidnapovanja ove dvojice unučadi, ja sam dao predlog da se ukine ta fakultet za socijalni rad i da se neki posve novi program na nekoj drugoj fakulteti sprovede gdje će da se obučava i da se obrazuju ti socijalni radnici, kao što ste rekli, oni što imaju empatiju za ljudi, što stvarno će raditi za ljude, a ne neki što su aktivisti za neke potrebe, neke dnevne politike ili nekih lobija iz pozadine, kao što smo rekli. Za primjer iz Amerike, kad sam bio u Miamiju, policajac što radi na ovim primjerima nasilja i svega u porodici,
on treba da bude i socijalni radnik istovremeno. Mora da ima osjećaj za to. Da, i takvi ljudi onda stvarno treba da, mislim, stvarno mogu da na neki dobar način spašavaju neku hitnu situaciju i da onda... Pre svega moraju da vole decu. Evo ja, pošto smo... Samo jedan moment. Po mojim informacijama, 2017. godine u Srbiji u socijalnim centrima je napravljena sistematska čistka. Kakva vrsta čistke? Moralni ljudi, moralni socijalni radnici su pogubili poslove. Nisu htjeli prljaju ruke i dovedeni su ljudi koje smo spominjali, ili su napređeni sumnjivog morala. Tako da je mnogo ljudi koji su savjesno i časno obavljali svoj posao, posle više godina službe izgubilo posao naprasno da bi ovaj ološ preuzeo socijalne centre. Ja sam također svedok da nekoliko divnih osoba sa kojima smo sarađivali su odjednom nestale, a došle su ovi zlotvori. Sad vas molim, pre nego što svi damo poruku gledalcima, jer ovu emisiju će gledati i ljudi u dijaspori i svi. Znači, molim vas, rekli smo da mi nećemo pričati oni, one, nego ime i prezime. Ja sam rekla, lepite slike njihove na bandere. Ti koji su zločinački postupili, narod mora da ih zna. Počinjem. Ja pominjem, ti ćeš reći ime i prezime. U ovom našem slučaju zločinački je postupila Svetlana Milenković iz Centra za hraniteljstvo u Beogradu. Vesna Argakijev, nemam pojma šta je, također iz tog centra. Nekakav nadzor, Boga pita šta je. Iz Obrenovačkog po zlu poznatog centra socijalnog, po zlu na osnovu ljudi koji to kažu, oni pišu 18.000 pisama imamo da je to po zlu poznat centar. Neki Stevanović, da li Radojica ili Rade, ali Stevanović se preziva takozvani pravnik, koji je prekršio sve stavke upravnog postupka, sve pravila članove porodičnog zakona i konvencije o pravima deteta. Pa kakav je pravnik, nek se ogleda. Svi će oni na sud da idu. Dalje, nekakva Jelena Goljić, niko ne zna šta od škole ima, također iz tog Obrenovačkog centra, Kobajagi, socijalna radnica. Ime i prezime. I jedan mali balavko koji se zove Jovan Vujčić, koji je sve vreme na majici nosio za kopčaj šlic i koji naravno nema decu, ništa ne zna o psihologiji, ko je njega tamo zaposlio, to je isto velika misterija. I nekakva Marić Jelena, za nju nisam ni znala. Znači ime, da li je psiholog, da li je socijalni radnik, ne znam, to su beznačajni radnici koji ne zato što su radnici, nego što nemaju nikakvo delo. Ja sam tražila na internetu da li imaju neku pametnu izrečenu rečenicu, analizu. Ništa, 3 puta ništa, 0. Ali oni su postupili zločinački, davat ćemo njihove slike i ponavljati imena dok ne odu u zatvor. Ja ih se ne bojim. Ići ćete u zatvor. Izvoli sada ti. Znači, taj iz Barne Vernet kaže ime i prezime. Evo da vam kažem, ona se zove Smilja Igić i još jedan, da vam kažem, isto bizaran podatak, znači koji je zaista zaprepašujući. Isto, znači, Dragan Vulević, je li tako se beše zove? Dragan Vulević, da. Vulević, da. On je po bukvalno copy-pastu poslao njima, znači, odnosno, to jest, oni su povezani. Znači, da je našem detetu navodno ugrožen život, znači, to je da je u najboljem... To oni uvek koriste, jer jedino po tom... Oni to uvek koriste. Oni to uvek koriste. Da, to smo rekli, oni uzimaju po članu 143 smrtna opasnost. Te osobe nikada nisu vidjeli naše dete. Nisu vidjeli, znači, taj čovek, znači, niti je naše dete video. Ponovi mu ime i prezime. Dragan Vulević. Dobro. Je li tako? Tako je, Dragan Vulević. Dragan Vulević. Znači, on je, znači, pazite, čovek koji je iza tamnih naočara. Znači, bukvalno, mi ne znamo uopšte koja je ta osoba. Skini naočare Vuleviću da te vidi narod. Mi ne znamo uopšte koja je ta osoba. Pa ne zna niko. Mi ne znamo ko je on. I naravno ministar koga je narod prozvao Šuga, koji je potpuno vanustavno i vanzakonski postupio, jer je prejudicirao rešenje koje će oni da donose. On je zloupotrebio sve svoje obaveze. Zloupotrebio i on mora da bude sklonjen. Taj takozvani Šuga. Dobro ga je prozvao narod. To će do kraja života da nosi. Samo imam jednu primjedbu, pošto sam slušao što ste vas dvojica pričali
isti način što se izvršava u Sloveniji. Ide se kadri za ove pozicije, vrše se negativnom selekcijom. Da. A kod nas ima neka druga poteškoća. Ljudi što obvladuju, što imaju u rukama sav socijalni sustav iz bivše su komunističke partije i po nekim centrima za socijalno delo 90% socijalnih radnika ima ovu člansku iskaznicu i ja što sam bio socijalni radnik, izgubio sam službu zbog ovih primjera i sad sam aktivista i novinar. Sad ćeš biti poslanik. Pa možda ću i to biti nekog dana, ali to što ste kazali, jedna je matrica što se na ovom području dešava i u Sloveniji. I to radi se ovako putem negativne selekcije. Odabiraju se ljudi što su njima skloni, što rade one zadatke i što ne misle svojom glavom i što nemaju srca za ljudi. Glupi i poslušni. Da. Matrica. Da. Ja vas sada molim da svako, ali molim vas kratko, jer nam je studio tu, daju nam znak. Znači, hvala ovoj televiziji, Koperniku za hrabrost. Sada što nas pušta, da govorimo istinu. Ivane, počinjemo od tebe. Kratku poruku prvo kaži Mariji da će biti vraćena. Ja poručujem detetu Mariji da će biti vraćena, da ćemo se boriti svim sredstvima do zadnje kapi krvi. Znači, isto tako poručujem i svim roditeljima da se ujedinimo i da jednostavno se izborimo protiv ovog zla. Jer mi smo svi jedna porodica. Znači, svi smo jedna porodica i to su naše deca. Dalje, poručujem i zahvaljujem se i gospodinu Dušanu Velkovskom i gospodinu Milanu Malenoviću, ocu novinarstva, i gospodinu Milanu Starčeviću i svim istraživačkim ekspertima iz celog sveta koji su radili na ovim podacima, znači koji su potpuno relevantni za sud, znači potpuno relevantni. Znači ovo više nisu osnovne sumnje, ovo su dokazi. Znači ovo su dokazi. Znači, postoje dokazi i vama se isto, mislim, zahvaljujemo se televiziji Kopernikus i svima. Znači, bukvalno, svi ovi podaci su istraživačko-ekspertski i oni su samo 8%, zamislite samo 8%, koji su sasvim dovoljni da se te osobe procesuiraju. Hvala ti, Ivane, ne daj se. Ajde, Duško, ti poruku. Ja bih samo htio da se zahvalim što mi institucije sistema nisu omogućile sve, što su bili prvo jako ljubazni na telefonu i kad im pošaljem zvanični, znači ja sam sebe legitimisao, sve svoje službene legitimacije kao istraživački novinar Međunarodne jevrejske federacije novinara, oni su tražili da se legitimišu. Ja sam to njima uradio. Nisam to morao, ali sam to uradio. Znači, oni imaju moje podatke, jel? A onda su rekli da će mi dostaviti, nikad mi nisu dostavili ni jedan podatak kako bih, znači, oni su praktično mi onemogućili ovom. Ali bih hteo da se zahvalim puno, baš zbog toga što to su uradili na takav način. Jer da to nisu uradili, ja nikada ne bi došao do nekih drugih. Hteo bih puno da se zahvalim norveškom, odnosno švedskom Barneverdu, zato što oni vrlo dobro ažuriraju podatke. I ništa im ne promiče. Da nije bilo tako, verujte da većina toga nikada ne bi došla. Znači, tako da bih hteo da im se zahvalim tamo u Oslu i jako su, mislim, oni su jako pedantni što se tiče evidencije i svega. Dok naši nisu u Srbiji toliko baš. A to je sve Božja volja, te sve greške krucijalne, to sve tako se namesti da se mi nađemo. Isto kao i oni mailovi Clintonovi što su i podesta. Lukavost razuma, što bi rekao Kant. Da. Uvijek dođu u prave ruke. Franci, kakva bi bila tvoja poruka? Sad ti imaš najteži zadatak jer ti poručuješ i svetskoj javnosti i nama ovde u Srbiji. Da, i to dvoje ću da spojimo u jedno. Najprije zahvaljujem dr. Milija Lečković za ovo povabilo, ovu emisiju.
svima vama i televiziji Kopernikus. I moja poruka je, srpski narod je veoma dobar narod, voli porodicu, ima odličnu tradiciju, ovo hrišćansko pravoslavnu tradiciju. To je ono što vi, u Evropa je po mom mišljenju u suštini veoma dobra stvar. A da se vi odreknete tome što vas drži u istoriji kao neki velik narod, to je vaša hrišćanska pravoslavna tradicija. To je nešto što treba da ide sa vama rukom u ruci kad idete u Evropu. One institucije i sve to, Evropa može puno toga da vam u infrastrukturi i svemu temu pomaže, a vi treba sebi da pomognete da sačuvate narod, tradicije i obitelj. To je moja poruka. Hvala ti. Amen. Hvala ti. Izvoli. Hvala. Pa također bi se zahvalio svim prisutnima i naravno hrabroj televiziji Kopernikus. Hteo bih da ukažem na jednu stvar. Narode, naša grupa, naši saradnici, mi se borimo za decu, borimo se protiv vakcina, kao i predsjednik Trump, ali bih hteo da nagovestim da nas očekuje uskoro jedna nova borba, a to je borba za sprečavanje prodaje organa. Tako je već usvojen taj zakon. To postoji u Srbiji, ali je sada trebalo bi da se usvoji zakon ili usvojen ili treba da se usvoji? Juče je bila informacija da je dat Skupštini na usvajanje. Predlog, da. U Crnoj Gori je prošle godine, mislim, usvojen. U narednim nedeljama bi trebao taj zakon da se usvoji u Srpskoj skupštini i taj zakon se pravda nekakvim čovekoljubljem, brigom za bolesne, kako će ti organi da pomognu mnogim ljudima da prežive. Međutim, iza toga se krije jedna monstruozna, opet mafijaška aktivnost u kome će se ljudi koji nisu bolesni, nisu u smrtnom stanju, jednostavno proglašavati klinički mrtvim, uzimat će im se organi. To će postati jedan biznis koji će još više da cveta. To je biznis koji je veoma razvijen u svetu. Jedan bubreg na tržištu košta $30.000, jedna jetra košta $120.000. Gledajući naše organe vlasti, našu vladu, kako su morala i kakva im je praksa, ja nemam nikakve sumnje da će to biti jedna nova velika krimogena aktivnost u ovom sistemu i moramo se boriti u Eurotransport 2016. januara, to niko ne zna. To je organ trafficking, jako opasna stvar. Ja bih čak predložio gospođi Mili da razmisli o tome. Organ harvesting, da. Organ harvesting. Mi smo pisali na tu temu. Toga ima dosta u svetu da vi možda, Mila, čak jednu emisiju posvetite toj temi, šta nas čeka. Svakako ćemo i to. Ugledni švedski list je objavio o tome i na kraju su uticali su iz celog sveta i pazite, kad su jedan članak veoma ugledan list. Da. To je zlo. Ovo su bile poruke. Krug pakla koji nas očekuje. Očekuje nas ko zna šta sve, ali mi smo pošli time da kažemo, dragi gledalci, da ćemo se udružiti sa svim prijateljima iz svih zemalja, da pošto ne možemo da rešimo problem u Srbiji, na kraju krajeva to nije srpski problem, nego planetarno zlo. Ovdje ima posebno surove metode u Srbiji, ali mi ćemo, hteli su specijalni rat protiv nas, imaće ga. I mi ćemo ga voditi. Vi, dragi gledalci, znate da dobijamo redovno pisma i sada ću svaki dan dobijamo razna pisma i ovo posljednje ću pročitati za kraj. Neću ga čitati celo jer je jako malo vremena ostalo, ali taj deo koji se odnosi na ovo o čemu smo govorili. Posljednji događaji otimanja dece od naroda ukazuju na to da ovo društvo ulazi u najtragičnije vreme i da kriminalci imaju odrešene ruke za svoje zločine. Ne bude li nijedna državna institucija i nijedan pojedinac iz vlasti hteo da povede istragu protiv kriminalaca koji otimaju decu, narod će stvar obračuna sa domaćom i internacionalnom mafijom legitimno morati da uzme u sopstvene ruke. Obećavam da ću mu u tome i ja pomoći. Milorad Bracanović. Toliko za kraj. I to je bilo posljednje pismo koje smo dobili. Ajde, neka živi Srbija, neka žive naši evropski prijatelji. Slovenija. I neka žive oslobođena deca u celom svetu. Živjeli. Bože pomozi. Aj pomozi Bože.
žele. Je garde ma puissance, cela peut sien passer votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France, à l'ennemi je ne tends pas la main. À l'ennemi.